Aurrekontu proposamenean ere josi eta josi. Gastu sozialari 4 eurotik 3. 1.200 milioi emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko. 600 milioi. Milioi baino gehiago. Itunpeko ikastetxeei bideratzeko. Lehen mailako osasun arreta hobetzeko 35 neurri. Bueno, bide honetikoaz. Bat, gure helburua izan da gizarte babesa indartzea, txirotasunaren kontra borrokatzea, hezkuntza eta osasuna bermatzea, gizarte eraikuntza, hori da gure oinarrizko xedea. Nor garagu, zer garagu, euskotarrak garagu. María Chivite, la nueva presidenta del Gobierno de Navarra. Porque para eso estamos en política. Para mejorar la vida de la gente, para mejorar la vida de cada uno de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, para atender sus preocupaciones, para generar esperanzas, para ayudarles a construir su futuro. Modernizamos España. Gure indar guztia jarriko dugu gazteentzako lan aukerak Euskadin sortzeko, berton sortzeko. Amigos y amigas, Navarra socialista. Eusko Alderdi Jeltzalea. Hemen ezi eta hemen hasi. Lanean nahi zaituztegu. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.